will Perkasa take Tengku Razali's suggestions seriously? Definitely we'll take the Tengku suggestion or advice. Then all the while, these are what we are fighting for. The only problem is that the media sosial lah, sorry lah, jangan tersinggung pula. Kadang-kadang spin cerita-cerita yang boleh memberi negatif kepada Perkasa. Whereas, we have done nothing wrong. Kalau tengok pada rekod aktiviti Perkasa, tindak tanduk Perkasa, we never go to the street. Kita tak ada tunjuk perasaan. Macam Tengku sebut tadi, pengalaman Saidina Ali. Mana? Kita tak ada pergi ke jalan-jalan raya, malah waktu mereka berimpung hal bersih pun Perkasa di antara yang NGO yang menghalang, yang tak mahu perkara-perkara yang boleh membabitkan kerosakan kepada negara dan harta rakyat. Kita buat cara berhemah. Kita buat meja bulat, kita buat convention, kita buat kongres, kita hantar memorandum. That is our way. Dan kita engage dengan semua pihak. Cuma persepsi ini dibina oleh individu-individu yang menjadi blogger yang sememangnya sengaja nak memburuk-burukkan imej Perkasa. Whereas sebenarnya tak berlaku. Dan saya heran juga, ingin for record purpose lah. Cuba kita tengok kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh lain-lain pertubuhan NGO. Sama dengan Perkasa, malah ada lebih teruk daripada Perkasa. Tetapi mereka ni tidak dijadikan sasaran. Perkasa juga dijadikan sasaran, dijadikan punching bag. Jadi saya amat menyanjung tinggi nasihat yang berhormat Mulia Tengku, dan kita sentiasa berpegang kepada prinsip-prinsip perundangan. Tetapi dalam pada itu kita tetap tegaslah. Kita tidak akan bertolak ansur dalam perkara-perkara yang membabitkan hal kesucian Islam, hal maruah bangsa, institusi raja. We will not compromise. Soalnya saya katakan tadi, until to date kita tidak pernah bertindak luar daripada perlembagaan. Okey, kalau you cakap soal, I agree with Tengku, but you tengok tindak tanduk seksi lain NGO yang bukan Melayu pun sama juga. Tapi kenapa dia orang tak dikatakan resis? Kenapa tak ada orang serang? Tak ada orang tegur? Why? Apa kurangnya NGO-NGO lain? So, kita ahli ramai. Bila ahli ramai, ahli-ahli pun ada perasaan mereka. Saya tak mampu nak kawal semua. Dan tapi kita sebagai ahli Perkasa, kita respect. Sebab ahli Perkasa pun ada bertindak yang you sebut tadi kerana respon kepada apa yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Kalau pihak-pihak lain dah tak buat, kita tak buat. Sibuk 2-3 orang Perkasa buat bising. Yang duk tunjuk perasaan huru-hara di tepi jalan beribu-ribu tu, bantai polis, serang polis tanpa hal. Kenapa tak bising? Ya, kenapa tak bising? Kita buat apa kalau disebut segelintir ahli Perkasa? Apa dia segelintir ahli Perkasa buat? What? You tell me. Ini yang Tengku sebut tadi, persepsi yang dibina. Bukan berarti benda tu berlaku, tapi persepsi yang dibina. So you tell me the proof. Can you put me the proof where Perkasa punya action detrimental to the law of the country? Prove to me. Statement ke apa-apa pun, you just prove it to me. Tak ada. Siapa yang menimbulkan banyak huru-hara apa ni dalam negara kita ni? And who started the fire dulu? Kita hanya react kepada apa yang berlaku. No, as I said just now, you are talking about what other group told. Do you ask the same question to Zondong? Hinduaf? Do you ask the same question? Why do you ask them? Kenapa you tak tanya pada soalan-soalan ni pada pertubuhan-pertubuhan NGO lain? You see, kenapa tidak? Why? Kenapa tanya kita aja? Kenapa kita yang kena tone down? Ada-ada NGO tak kena tone down. Of course lah, kita nak tunjuklah kita ni berhemah. Siapa tak nak berhemah? Siapa nak create problem? You see, saya pun nak buktikan I'm a good leader. Therefore, I don't want to do something nonsense. But if people do nasty to Perkasa or tidak menghormati Islam, perlembagaan negara, we have to react. Dan mungkin mereka bising sekarang ni sebab apa yang mereka lakukan betul. Begitu kita react, bila kita react, mereka bertindak balas balik dengan beri persepsi, dan itu menunjukkan keberkesanan perjuangan kita. Yang problemnya tala kat kita. Jadi I always putting fingers at us, pointing at us. What other people? What other groups? Ini saya percaya ni nanti
sorry lah, bukan nak cakap apa nanti setengah-setengah media sosial will pick up Tengku punya statement tadi, tegur gitu gini lah. Yang you spin, you pusing kan seolah-olah nak perkasa kena hemo. Then you're going to do that. I believe you're going to do that. I'm going to believe you're going to do that. But I don't care lah. Kalau boleh tak usah lah. Tapi saya nak beritahu, itu keadaan sebenarnya. Even my statement dalam media sosial, lain cakap, lain tulis. Lain cakap, lain tulis.